Garmikis khusus kanggo bapak ibu tuan rumah, kanggo pengantin. Ayo mangga bapak. Iya siapa? Tenang, asik. Asik, asik. Cinta kakang mengsana ibarat kamera ngeblur mengsejene fokus mengsana bae. Tambah gede, tambah kenceng, cinta ibarat sinyal, luwih gede demene, tambah kenceng cemburune. Ben, aku sapa sih bapak? dijaluk wong sawere Ben. Sapa? Bae Cespan. Baik Cespan, baik Cespan, baik Cespan, baik Cespan, asik, baik Cespan, baik Cespan. Siapa Mimi? Mimino, Mimino, Mimino. Siapa maning bapak? Miminur, Miminur. Curiga, malah pengen panganten curiga. Pengen pengantin cemburu, cemburu curiga. Apa je? Sandane rindulan cinta pengantin lana. Aku Ujeng, Pengantin lana. Ujeng Widodo, Ujeng Widodo. Pengantin wadon toba. Nokmia, Nokmia, Pengantin wadon. Nokmia, 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 Nokmia. Cinta, Cinta. kadang butuh rayuan gombal. Malah Asik. enak tas tukaran. Di ambung batuke dijamin pas ngaplang-ngaplang. Tambah gede tambah kenceng, cinta ibarat sinyal pengantin sayang, pengantin sayang. Luwih gede demene pengantin sayang, tambah kenceng cemburune pengantin lanang. Pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin lanang toba. Pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin lanang, pengantin lanang. Hei, pengantin wadon. Mimisur, mimisur. Curiga, mimisur paling curiga. Pengantin, go! Di pengantin, pengantin maning, pengantin sayang, pengantin.
dapluk sayang Kang dapluk sing paling boral Kang dapluk asik Mama sur mimisur Mame Dapa Mimi Army curiga malah pengen senok curiga pengantin cemburu pengantin malah pengen pengantin cemburu curiga dan merindulan cinta Mimi Army maning Mimi Army cinta kadang butuh rayuan gombal malah luwih enak tas tukaran di ambung batuken sama pasnya ngaplang Mimi Nur cinta kakang mau sanok Mimi sur sing paling boral Mimi sur sing paling enak pengantin sayang tobat Wong Indonesia sing paling moral tobat Mimi sur sing paling eman Mimi sur pengantin sing paling moral Wong Indonesia pengantin mat